Diirigasi natiti ayun, senang gampang lun tempat wisata. Nak baca pesan ke adik lun, nyo lewat pantun jino lun Rika. Akibat lansa tulat meayun, meengan metren angin pedoda. Bek lepas cakra ke lewat pantun, nyampak ke Bangpun ke Metro Teka. Bek lepas cakra ke lewat pantun, nyampak ke Bangpun ke Metro Teka. Binegi Tuhan laga melempar, seolah-olah bintang kejora. Saat peniwa adik bek susah, ijazah botak pekilo saka. Saat peniwa adik bek susah, ijazah botak pekilo saka. Lipat na laut tak perlu sebelah,